Урматтуу мынау Сармердендин катышуучулары, биз мына жюрилер карап отуруп, чындыгында абдан биздин жогору жактагы артисттерден деле кем калбай турган Кызыл Туунун өнөрпөз жаштары бар экенине биз ынандык. Эми анын арасында кичине ыр болгондон кийин, мына шу жерде элдин көңүлүн алам дегенден кийин сөзсүз түрдө бир жандуура, эми капа болбогула кыздар мындай өзүнүн үстөмдүгүн барган сайын көрсөтүп кетип атат. Жалындуу эмелери менен, башкалары менен балдарга караганда кичине биз бир бал кичине жогорураак бааладык. Бага капа болбо. Силер чамдагыла. Ой, мына Даниярдын жанагы ыры эздеме. Ушундай темпте кетсеңер силер эмдигиде сөзсүздө алдыга чыгасыңар. Анан кийин баалаганда биз дагы олар кыздарга тартпайт, мен балдарга тартпайм айтып коеюн. Туурусун тууру баалашка аракет кылабыз. Чамдагыла силерге ийгиле. Боптур, рахмат. Рахмат. Мына эрке бала таш биз жака ооп баратыптыр. Анда силер ham чамдашыңар керек экен. Анда азыр биздин экинчи бөлүгүбүздү баштасак, бул бөлүктү биз би өнөр менен баштасак деп турабыз, эрке бала. Туура айтасыз, шайыр зеңге аймакталанталы. Кыргыз би тоо билдирер.
Бале, баракелде кыздар. Мына кырды кызарып, гүлдөп сыдырым желген, бийлеп турган кыздардын бийине көбө болдук. Анда биздин жигиттер да ат жалында ойноп келген, бий өнөрүн толгоп келген кезек жигиттерди. Бул кыздар жигиттердин атынан. Баракелди. Мына би өнөрүнө да көбө болдук. Шайыр жаңе кыргыздын көнөрбөс өнөрлөрү бар. Биз ошол өнөрлөр менен сыймыктанабыз. Анда кыргыз элинде дагы бир өнөр бар, насаат жана дастан айтуу өнөрү бар. Эл арасында ашыктыкка баатырларга айта берсе көптөгөн насаат, дастан ырлары айтылып келет. Шайыр жаңе Туура айтасың эрке бала. Илгери кайгыны да, сүйүүнү да сулуулардын ай чырайына, баатырлардын дастан кылуу урпактарга калтырган бул биздин дастан насааттырлар болгон.
Биздин жигиттер ашыктык дастан ырын ырдайлы деп турушат. Анда эмесе ошолорго көбө болосуздар. Шамырага жакшы бир комуздун коштосунда дастан чолпонум деген ырын ырдап бермекчи. Çolponum de bat koyup çoğun azaldı başladım. Hayal zattan sençelik aşkan sulu tapmadım. Bir gün getmey oyundan gündüz sensiz yatmadım. Sulum arttı başka kadar suyu otun yakmadım. Gündüz günü gün ayday tüngülbedim tapmadım. Bir özüm yoktun arganda bulut boldu asmanım. Bulut boldu asmanım. Şirindigin görüktün, kurma selen çolponum. Kumar gücün şarapın, tunma selen çolponum. Köykölüşün kuşların, turma selen çolponum. Canday görgün yürektün da sırda şelen çolponum. Bıçağında balıktay, tüyla çelen çolponum. Başkalardan özgöce, sıyla çelen çolponum. Dayım birge bolsak tepta, tıyla çelen çolponum. Tıyla çelen çolponum. Hey! Baydı mahabat, biraz ayta delimay. Yurdaşkandır bir çelik, yüreğim alı begimay. Ümit degen çirkindin, üzülgönde tök olsun. Gökde göndürme akşotta mersununun bolotu. Aşıklıktın kurmanı, atı dayın kırgızga. Aytışkandır bir çelik, sattı menen kulmuza. Zaraytkandır dağdırga da sıyna çulu sençelik. Harmanının dökkönür de Abdurrahman mençelik. Abdurrahman mençelik. Şirindigin görüktün, kurma selen çolponum. Kumar gücün şaraptın, tunma selen çolponum. Köykölüşün kuşların, turma selen çolponum. Canday görgün yürektün da sırda şelen çolponum. Bıçağında balıktay, suyla çelen çolponum. Başkalardan ergece, la çelen çolponum. Dayım birge bolsak tepte, kıyna çelen çolponum. Kıyna çelen çolponum. Birimiz o birimiz, biz bulduk koy çolponum. Birimiz yaz birimiz, biz bulduk koy çolponum. Birimiz yay birimiz, kış bulduk koy çolponum. Birimiz kamp birimiz, de tuz bulduk koy çolponum. Bir buta kalkan albay, bir uyada bol albay. Köpük menen zeynektey, kuş bulduk koy çolponum. Tuğrap kalgan tağdırga biz tuş bulduk koy çolponum. Tuş bulduk koy çolponum. Tuş bulduk koy çolponum. Барагенде чолпондор барбы шайыржеге? Чолпондор болса катыгыраак. Кол чап коштоп турсун. Бизде эрке бала чолпондор аябай көп. Чолпондорду эсептегенде саның да жетпей калат. Эрке бала биз силерге айтылып токтогулат азыр насааттарынан ырдап жооп кылалы. Насаат уккан кем болбойт дейт. Анда жигиттерге өзүм бир насаат айтып ырдайын, мындан кийин чолпондорго асылбай жүргүлө. Сана эмесе ого көбө болуп, жигиттер кулак коюп турайын. Argımaktı jaman deba budandı gaydan tabasın. Agayındı jaman deba tuğandı gaydan tabasın. Aksamandı jaman deb çöptü gaydan tabasın. Az dününü jaman deba köptü gaydan tabasın. Akındardı jaman deba koy çekipti bir kaydan tabasın. Jaman deba agargan karda köp жүрсөң да көңүлүң бир күн тарыгат. Агайында жеп жүрсөң да көзүң бир күн тарыгат. Тууганына бакпаган душманына жалынат. Болбос жаман арамзада болумсуз ишке малынат. Канды Кудай урарда калкына жаман кас болот. Байды Кудай урарда дөлөтүнө мас болот. Кышты Кудай урарда күн жылында жаз болот. Эрди Кудай урарда 50 жашта жаш болот. Акбараңдын кундагымдан атал
албасаң сунбагын, эрмеңдеген душмангадан эки көзүң жунбагын, өтүп кеткен иш үчүн өкүнүп алаң урбагын. Көптөн жигит көп сүйлөйт да, чечен жигит деп сүйлөйт, билбестерге жыйында бир сүйлөөгө кеп тийбейт. Ким көрүнсө кекене даң, ушунукуң өттү дейт. Жөн жүрбөгөн жигиттер көрүнгөндөн тепки жейт, көз карашың бузулса көргөн бир адам көптү дейт. Сүт тамакты жибитет да, айран тамса иритет, мааниси жок кеп айтыба, маңызы сөздүн чиритет. Күлө сүйлө бүйүңө, күндө кирген күлөчет, эки дүлөй бириксе да бири-бирине күлөшөт. Суу куйбагын толбоско, сөз айтпагын болбоско, акмак болуп кетесиң да, ачууланба болбоско. Суктанбагын сулууга, уят айтпа улууга, тамашаң айтсаң билбеске да, тар жерден каттуу сындырат, жамандардын адатыңа. Койчу жалган бир сөздү чын кылат. Шайыр жеңе насаат сөздөрүңүздү угуп кыйла моюп олтурдук. Жигиттер ар бир сөздү талдап тактап кабылганабыз. Рахмат ырыңызга. Эми биздин жигиттер сәл шоғыраак келет окшойт. Кайра эле ашыктык ырын ырдайлы деп суранып атышат. Анда эмесе ашыктык ырын сиздерге жооп кылып, бул жерде таланттуу Раимов Советбек агабыз жандуу үн менен сиздерге. Советбек өнөрүн көрөлү. Arı kız
Шайыр жеңе бул ырга сиздер катуу даярданып жооп кайтарып алсаңыздар, билбейм, менимче биз бир тепки чалдыган жок окшойт. Чындап эле биз бул жигиттин ырын аябай окунганы уктук, ыраазы болдук. Дайыма үйүнүңө береке иним. Эми биздин кыздарда дагы сонун ырдаган кыздар бар. Сага бир кыздын сыры деген бир ыры менен сырын айтсын биздин жаш кызыбыз. Кана эми сенде кандай сырлар бар экен көрөйлү. Туура айтасыз, Шайыр жеңе, эми кайрадан оонду урларган улансак, биздин жигиттерибиздин бири Бойтоюп Азиз агабыздан жандуу аккордеондун коштосунда жооп кайтармакчы.
өнөрлөгө бай үн десе үнү бар кыздарыңыз бар экен. Анда эмесе Шайыржанга эми бизде дагы бир тамашалуу өнөргө күбө болуп, бул өнөр эмне деп сурабайсыздарбы? Эмне экен? Бул өнөр жалган айтышуу деп аталат. Бул жалганды апыртып, жапыртып сүйлөө дагы бир адамдын колунан келет. Анча-мынча адамдын колунан келе бербейт. Шайыржаңа ошол жалган айтуу дагы өнөрүн сиздерге берсек, сиздер Эрке бала туура айтасың. Бул апыртма дагы колунан келгендин адамдын колунан келип жалган айтат. Анда биздин апыртма бир кызыбыз бар. Ал апыртканда алам аңтарылып, тоолор тумкорулуп калат экен. Анда гана биздин жаш кана деген Шайыржаңа ондо баштасаңыздар. Мен жайлоого чыктым. Журтумду бир көрүп келейин. Анан жайлоого көчөм деп. Кайра келейтсам бир дүңк деген үн угулду. Эки жагымды карасам, дөдөй болгон эки кумурска жепирейген билди коркутуп жатыптыр. Кыйла карап турдум. Чыдабай кетип жанына келсем, жепирейген пил коркконунан көзүнөн жашы чыгып, мөндүрлөр чыгып, айлананы аппак кылып койду. Кумурскадан эмне болду деп сурасам, кумурска айтты, бунун атасы алтынды бекиткен досум. Ошого бизге жардам берсең, сага бөлүшөбүз деди кумурска. Анда мен сразу макул болдум. Жепирейген пилди алдым да, атаң бекиткен алтынды көрсөткөндө чыгарам деп, жепирейген пилди алып туруп кошелегиме салып койдум. Ушул жерден эсен аман чыксам, алтынды таап алсам, ушул кымбаттаган продуктаны 1 сом 50 тыйынга түшүрөм. Бензиндер 50 тыйын, 20 тыйын болот. Шайыржаңа өнөр десе өнөрүмөр бар, жалган айтуу десе жалган айтууга бай. Кызылсуунун кымча белди өтө таланттуу кыздар экенсиңер. Ел журт бул жалганды токтотпосок, баарыбыз эле Кызылсуу боюнча жалганчы болуп кетпекпиз го. Келгеле жакшылыкка бурайлы дагы кайрадан тамашалуу ырыга кезек берели. Анан Шайыржаңа алтынды өзүңөр эле бөлүп албай, жигиттерге дагы аз-маз бергиле, а? Кичине мээнет кылсаңар берет элек, мээнет кылбадыңар, эми бере албайбыз кыздар, а? Биз жалган айтпай эле коелу дагы сиздерге жакшы бир жагымдуу үн менен аккордеондун коштосунда пайзылда каматкарып берсе. Canın gözlerim çağırıp sana jetmedin. Yaşlı gezip gezsene oyunları takır gitmedin. Yaşlı gezip gezsene oyunda takır gitmedin. Oyunda takır gitmedin. Азаматсыңар жигиттер, жүрөгүңөрдү сары ооруга айландырбагыла.
Сонун тамаша, сонун ырлар боло берсин. Эл журтта жакшылыктар көп болсун деп биздин Акмарал деген сулуу кызыбыз сизге жооп гана айтып атат. Шаңды кол чабуулары менен коштоп бийлеп турсак. Элибиздин алдына чыгып, жагымдуу үн менен. Керемет сүйүү аттуу берейин. Керемет ырлар, керемет сөздөр, өмүрүңүз өркүндөй берсин Акмарал эже. Анда шайыржаңа биз Акмарал эженин ырына жооп кайтарып, биздин дагы бир Кызыл Суу жергесинин таланттуу агаларыбыздын бири Жаркын агабыз аккордеондун коштосунда аткарып бермекчи. Aşkında men
басың жарқын, атыңа затың жарашқан жарқын балакесін, бар жоғының көңілін көтердің. Анда бізден Назгүл Сатарова деген ежебіз, ушул да толық қырғызбы деген ырменен жооп кылсын. Азаматсыз және ырыңызға баракенде өнеріңіз дағы өркіндей берсін. Қырғыздың шығармашыларын ырларын ырдап жүре беріңіз. Шайыр және біз ушул эле ырға жооп кылып, алысқы Бишкек шаарынан bir ағам келген, бұл Сарымерденге сағындым туылған жер атты ырын Азат ағам жақсы бір аккордеон қоштасында ушул Қызыл суға барып ырдап берсем деген үйменен келген екен. Ошаны бір құлап қойып тұрсаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Біз кичимекен өз балаңыз болсо, ушул жерде туулдук, чоңойдук дегендей жылына келип турабыз бул жакта. Ушул бизге арнап, мындай чет жакта жүргөн туугандарга арнап Үрсбай атабыз ушундай ырт чыгарып койгон экен, сагындым туулган жер сени деген. Ошону сиздерге тактуулап берейин. Toplumdan otam keşke koysun.
Азат, толған жерді сағынып, толған жерді пир тұтқаныңыз сезіп отырмыз. Дайыма ушул толған жеріңіз сыйлап, урматтап, дайыма пир тұтып жүре берген. Анда биздин Минай деген кызыбыз сиздерге жооп кылып, өзүнүн ырын тартып аласың. Кана эмесе кулак салып олтурайлы. Баракелде өнөрүңүзгө таазим кылабыз. Мен кыргызмын, кымыз ичип чоңойгон. Мен кыргызмын, кыргыз жерде чоңойгон. Манас батыр биз үчүн жоо окуган. Мен кыргызмын, эл тагдырын ойлогон демекчи. Биздин Кызыл Суу жергебиздин кулундары сиздерге жакшы бир жооп кайтармакчы болуп турат. Ал кулундарыбыздын бири Бектур бола менен Адилет инебиз. Жақсы бір жанды үй менен айтқандар келді.
сыздайыма ақ жолықтан қорқып жақын болыштан еш болмаса салам деп ай қойыштан ақ жолықтан қорқып жақын болыштан еш болмаса салам деп ай қойыштан. Баракелді жігіттер, дайыма шынтып елді жүгін көтеріп, елгітін өнеріңер тартылап жүрі бергілер. Анда біздің Наргиз деген қызығыз сіздерге жооп қылып ортасын. Анеке Наргиз. Баракелді жеңе үйріңізді көрөйлүчү. Canımdan ötsün cılmayın, çalkarayım da kumçayım. İşte gizildi ay tanımay, cürüsün ay çekim dayım. İşte gizildi ay tanımay, cürüsün ay çekim dayım. Özüңді жақшы көрімін, өзгөчө сүйіп жүрегім. Төрт болу өмір өтсе да, сүттен ақсаға тілейім. Төрт болу өмір өтсе да, сүттен ақсаға тілейім. Ойлonu menen taң атат, ойлорум сени саматат. Жыл өткөн сайын жут этип, жаштыгым өтүп баратат. Жыл өткөн сайын жут этип, жаштыгым өтүп баратат. Жыл өткөн сайын жут этип, Баракелді жеңе, сізді мұншалық құлпынтқан бір үніңізді ұғауыз деп ойлауды қалаймын еді жігіттер, жақшы өнеріңіз өркіндей берсін. Сан қылымдан бұл күнге келіп жеткен қырғызым, ата салттың аздектеп сақтап келген қырғызым, ақ батасын ұрпаққа беріп келген қырғызым, ала тоғысын танытып келген қырғызым демекші. Жігіттердің атынан сіздерге жооп қайтарып, қайра бізден бір жақсы шығарма болсын, Советбек ағамызға берсек. Жаңғағанда чай ішкем деп сен маған берек қылып берген елең жасын. Ондон күйіп сүріп қалды қоқыстан, ей ата қанат өмірім азырым. Ақшыны, ей ақшыны, ата қанат өмірім азырым.
агырмасын, совет өнөрүң өркүндөй берсин. Бизден дагы бир Нурзат деген кызыбыз бар. Сиздерге жооп кылып, өзүнүн кереметти ырларынан ырдап берсин. Баракелде жеңе. Açılan gündü çıraqtay, ağılan gündü bulaqtay, ırıstan bütkün var, ırdaylı dostur suratpay, batalı kızıqa, barmına muzika. Açılan bu keçte, çaçılan bu keçte, sorulup yürekten, sunulatır deste. Kırgız de bir dala, Cılgız de bir dala, koşulup ırdasan, gönülüm nurdan ak, ömürüm nurdan ak. Kadırlı yurttun bayılığı, kanatlı ırdın hayırlığı, uçalı bir gün zamandaş, unutup bildi kaygını, canın ısıda, canırsın muzika. Bu geçti, çaçılan bu geçti, sorulup yürekten, sunulatır deste. Kırgız de bir dalap, Çılgız de bir dalap, koşulup ırdasan, gönülüm nurdan ak, ömürüm nurdan ak. Açılan gündü çıraqtay, ağılan gündü bulaqtay, ırıstan bütkün ırım var, ırdaylı dostur suratpay, batalı kızıqa, barmına muzika. Açılan bu geçti, çaçılan bu geçti, sorulup yürekten, sunulatır deste. Kırgız de bir dalap, Cılgız de bir dalap, koşulup ırdasan, gönülüm nurdan ak, ömürüm nurdan ak. Barakelde жеңе, баракелде, үнүңүзгө өнөрүңүз өркүндөй берсин. Анда халкын көңүл бур, атадан калган өнөр бул. Кыз жигит жарыш Сармерден кызыгына батайлы, сиздерге ырыңыздарга жооп кылып, Дастан деген жигитибиз Мырзаев Дастан деген жигитибиз жакшы бир жагымдуу үн менен сиздерге аткарып бермекчи. Республикач. Bilbim kayda jaralgan sensin mağan Mangdayımda bütkün oşup bakıtta Seni süydüm buyruk alıp taqdirden Sen jaraldın men üçün
senin uykun mende var. Oylarına girişken bizi göbüz ekisanday zarlap taptan bir sentimde göründü. Abo boso açacağım ben için zarlap tapkan bir sentimde göründü. Çok rahmat. Azamatsın жигит, azamatsın. Kırgızga önüngde tanılsın. Daima Kırgızdın önün, Kırgızdın ruhun, Kırgızdın duhun dünya yüzüne taratıp жүрөр. Anda dagы bizde kutlуктоо үчүн Kırgız estradasında çoң ordu var. Nasip Kalıkov деген жигитибиz келген. Анда Кызыл Суу элин kutlуктоо үчүн кезек Насип. Assalamu alaikum жалпы эле жамаат. Сиздер менен мына Кудайдын улуу күнүндө, Кудайдын ыйык күнүндө ушундай жакшынакай жаратылышта жүз көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтамын. Анда эмесе сөзү обону Бекбодиев агайыбызга таандык ретро легенда чыгарма Мугалим кыз деген чыгарманы баарыңыздарга гүлдесе катарына келиңиздер. Жакшылыктар болсун байрамыңыздар менен. Бийлигичи Özürdü anı olma Sul emes olsa dağı Bulbullar ağa konur Çolukpay жалгыз sıkkın Yaş oldu baraktayını Böküttü anan suydu Men dağı araktayını Mugallim kısağa dayım armalayım Gül bolup жазılayım Gül bolup açılayım Çarşıya tarılayım Ömürlük çok hoş bolup Özünü bağırmayım Mektepten gelerimdi Men güldüm sağlayım Sen onur bolmoyum Sen ıyık ular bolson Men biyik zor bolmoyum O alem kız baktım senden Mahabat denimenen Büt kalgan ömürümü Yaşayın seni menen Mugallim kısağa dayım armalayım Ür bolup жазılayım Gül bolup açılayım Çarşına dağılayım Ömürlük yoldaş bolup Özümü bağırmayım Mektepte gelerimdi Men güldüm sağırmayım
yazılayım, gül bulup açılayım, çarşına tarılayım. Ömürlük yoldaş bulduk, özünle barınayım. Mektepten gelerimdi, el büttü sarılayım. Özünüzden bitti kalsa yapayım. Endi жумгере болсун, ал эми азыркы төмөндөгү чыгарманы Расул Маматкулов агайыбыздын сөзүнө орунда таандап, Ай Нура деген чыгарманын барыңыздарга билдиребиз. Бийлеп койсо турат. Койдогудай. Gezdim canıma, canım benim Ay Nuram. Seni büyük ömür, güldü karma bulma. Seni büyük ömür, güldü karma bulma. Karadın çok çoğunu, sevsin benim dileğim. Canıma sevgilim Otoy cana yürü, canıma sevgilmesi. Otoy cana yürü. Taşlak ettin sürüktün, unutmak etsin özüm. Unut alvay başıma, senin bana gülüm. Unut alvay başıma, senin bana gülüm. Karardım çok çoğunu, sensin benim dileğim. Canıma sevgilmesi, otoy cana yüreğim. Canıma sevgilmesi, otoy cana yüreğim. Bana sohbetin olsun. Çalıp kaldım sırasın, bana bilgin sen özün. Yüreğime çok salıp, taştan ettin sürgünü. Yüreğime çok salıp, taştan ettin sürgünü. Karardım çok çoğunu, sensin benim dileğim. Canıma sevgilmesin, otoy cana yüreğim. 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 Ушундай болуп экен, өзүнүн көңүлүн көтөрүп, элдин дагы көңүлүн көтөрүп, бири-бирине демөөрчү болуп турган өнөрлүүлөр ушулар деп айтам. Азыр дагы биздин Нурлан деген өзүбүздүн кулунубуз, өзүбүздүн жигитибиз Айылым деген ыры менен анан биз ушул саммирден баяктайбыз. Ардактуу меймандар, Кызыл Суу айылынын жалпы тургундары, келиңиздер, сиздер үчүн жагымдуу чыгарманы аткарып берейин.
жерден шықпаған изден айыл жерден суысы жылда барсаң жылда суықтама изден айыл жерден суысы жылда барсаң жылда суықтама Жылдыраса тоным бұлағы көңілімдің қанат құмары күйік тұтқан бізден айылдың өшпес екен дайым шырағы күйік тұтқан бізден айылдың өшпес екен дайым шырағы бізден айыл бізді сүйігіз мереке көп толы үйіміз айналайын менің айым өтіп саған қылып сүйігіз Senin dileğin Dayım tasa sağa dileğin Alız çakta iştep жүrsем bak Sendip soğuttayın жүрегin Alız çakta iştep жүrsем bak Sendip soğuttayın жүрегin Бізден айыл бізді сүйігіз береке көп толы үйіміз айналайын менің айым түңілік саған қалай сүйігіз айналайын менің айым түңілік саған қалай сүйігіз түңілік саған қалай сүйігіз Рахмат Нұрлан. Рахмат Нұрлан, дайым өнерің өркінбей берсін. Билесек бүй түгенбей тұра. Емі кезекті қалыстар тоғыны беріп, жиынтығыны ұғалы. Тура айтасыз шайыр жеңе, анда құлағымызды қалыстар тобына бұрсақ, жеңіш ким тарапта қалыстар өзі айтып берсе. Емлек ағатшы. Урматтуу мынау Сармердендин көрермандары, урматтуу Сармердендин катышуучулары, бизге көбүрөөк жүктөлгөн экен, айрым кээ бир гана жерлерин катыша албай калдык. Себеби нар жагы айылды да тегерем кыдырып келишке туура келди да. Ошондуктан
Biz aliga bayağı eme ayttık o, iki kulağımız bir yakta, gözümüz bir yakta demçi. Oşanda silerden ne türüyoruz, siler yakta botturdu. Anda ırdağanın ardın, bağırdığını oğup görüp durdum. Oşanduktan biz mınanda jüriler özümüz bunda emeğe geldik. Balдар her жақtan koşulsa dağı 2 gündün içinde şunday dayarlanğanlığına çok razıçılık bildiremiz. Men 2 ay murda Bişkek'e varganda Kerim Turap menen söyleşip buna okşağın uğuldarımız, buna okşağın aziz okşağınlardı. Jana başkalardı. Kızılsu'dan es bolsa 5 kadır çıkar kızlarımızdan dedim. Desem muzikalık bilimleri bolsa da bana jönötün ava dedi da. Hazır özüңөрgө belgili Kerim Turapov opera balet teatrının direktörü generalini. Hazır senin kolunda bir nerse barık nerse geldi. Ayttım, oğlum sana çok razıçılık. Oşantip balдар negizинен uyuşkandık menen kolda bunda kızlar da atkanda canlı kolda turmadыңар balдар. Şok boluş керек bala degen bir akırı silerden bir kızlar da atkanda bir demeörçü ol sürüp durбай. Nabarot silerde onlar sürüp turbatат da. Ol çağırışı. Oşunduktan bunday kalыс sözde açış gerek. Kızlar negizинен uyuşkanlığın görsetip, dayardığın görsetip en жақсы деген bağaga жетişti. Rahmat kızlarga. Andan keyin жақсы деген bağaga bizden baldarımız. Bular da kur emas. Mana da çıgan jigitlerge sizlerge çok razıçılık bildirem. Kam bolboğular, bar bolgular, bir bolgular, bar bolgular. İlahim tileğinlerin Allah versin. Kimden qanday oy maksatlar olsa Allah versin ilahim. Rahmat davr jo'run. Em uşunchalik bo'lib qolganda mana o yoqda turgan akko'z qara ko'zlarga dag'i Kırgız uydan şu için tamak açlardı, çaptıp her el tez gördük. Sevuz aksakallar bulacakta her kim tamağı menen bolup kattır. Bizdi kütböl konak kütböyle bunday tuyustanına girip armile görüp alarga bağ verdik. Akıl emebizdi kengeşibizdi ayttık. Rahmat, bunday nerse köp жылдан beri bolbay kaldı. Tuğrağı boz uydu jasalgan o tamaktın türlerin azırkı jaş gelinlerimiz ayrım baldarımız ele bilbeyt. Oşontan muna uşul nerselerdin bardığın ança-ançalar bilbeytiler ha. Oşoların bardığın bilgizişiptir. Oşontip tamaktın türlerin jasa boyunca biz bunday bağ verdik. Çekesinden ayıp ketevereyim. Bunu bardığınlar bilip koyganlar жақшыдан. Korgan ayıldары aylı uyuşkandık menen tamaktın türlerinin 54'tü jasaptı. Anan keyin bardık nerseler çanaşların beri, başkımızdan beri emi bardığını ayıp koysa emi gelmedi. Oşontan jüriler biz birinci orundu şu korgan ayılına verdik. Ekinci orundu Kadirali tuğandarga. Alar dağı 52 türlü tamaklar jasaştı. Rahmat dedik. Üçüncü orundu Alkorda aile jasaptır 2 uyga emeğindir örttür, olar böyle örttür. Bирок Azmat Zamichenesi menen 3. orundu verdik. 4. orunga Korok aile. 5. 37 tamaktın türü. Elçibek aile 32 tamaktın türü menen 5. orun. Bирок bardı kirgen yerlerge rahmatımızda aytıp bularga negizge dep kiriz-sirizdere жоқ. Жасап келген тамақтарын барды өздеріне нәсіп қылсын. Аш болсын илайым. Анан айрым мына Сармерденнің қатысушыларына, башқаларға дағы беріп қойғыла дедіген бермей олар өздеріне. Түнгі іштеп жатқан ошантып бардық
нәрселерді мындай таразаға салғандағы немеңді рахмат бардыңарға қатысқандыңарға. Ушундай чайчы айылы 37 болып тоже оға 3-ші орынды қайғарғанбыз. Екіден бердік та кеурасына чын. Араны ойырда талаш болған жоқ. Біреудағы емі претензия қоялмады. Кеурасының чүчіғі жоқ, кеурасының мынасы жоқ, кеурасының ұлттық аталасы жоқ. Емір шоқшы нексілер майда, олар барын айтып болмайды. Рахмат жасағанлар үшін дағы бір жолы бүгінгі емеңерді жақшы өткөргілі, маңайыңарға жақшы маңай қалаймын. Рахмат бардыңарға пеш болу. Рахмат. Мамиле мына барыбыз бір-бірімізден жеңісті бербеуге әрекет қылдық. Бирок бары бір өнөр адамдары бір-бірін сыйлап тең чыктык деп ойлаймын. Анда месе біз ушул ойын соғуызды аяқтасақ эрке бала. Аяқтағым менен ушул жаштарыбыз бар екен, жарқыраған қызларыбыз бар екен. Рахмат силерге. Ардайым ушундай жакшы тойлордо, жакшы күндөрдө дайым ушундай ыктап, бийлеп өнөрүңүз өткөндөй берсин. Дайым. Негедир жигиттер суз болду да? Ушу. Жашпы балдарыбыз билбейм ушу. Дайым дагы өткөндөй бергиле. Рахмат бардыңарга. Рахмат чоң. Делегей сага да ушул чоң. Рахмат ден соолугуң берсин. Дайым ойноп жүрүңүздөр, а? Рахмат эже чоң, рахмат. Алардын баарын көөлөрү келип алып карап. Рахмат халыстар тобуду бир эле Сарымерденге жыйынтык чыгарбастан бардык ушул жерде боз үйлөрдөн бери жыйынтык чыгарыптыр. Аксакал башы менен ушундай халыстык сөзүн айткан сиздерге дагы чың ыраазычылык билдиребиз жигиттердин атынан. Чалкыган деңиз бул өмүр сый урмат анын тереңи. Сындырбай жашап өтөлү тирүүлүк деңиз кемени. Анда кырда бардыңыздарды өмір ден соолук тилеп жигиттер кыздарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, өнөрүңүздөр дагы бир жолу өркүндөй берсин. Бар болгула. Жигиттерибиз дагы бар болушун, эли журтубузда тынчылык болсун, бар бололу, аман бололу. Кийинки жолукканга чейин барыбыз дени сак, өмүрүбүз узун болуп, ар дайым күлкөнүн үстүндө ушундай тойлордун үстүндө жолугуп жүрө берели. Аман болуңуздар, урматтуу Кызыл Суу элимин туугандары. Кийинки жолукканга чейин аман болуңуздар, көңүл коюп, коштоп турганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу бар болуңуздар. турнир, негизгиси болсо Профайт 44 алдыңыздарда таразага түшүү ачылыш аземине кош келиңиздер. Дүркүр өткөн коочалар болсун, баштап алган эмесе. Среди Сырдава приглашается Ишанбаев Муратбек. Айыл өкмөтүнү, Кызыл Сууну айыл өкмөтү келбериңиздер. Ишанбаев Муратбек. Весовая категория 66 килограмм, Казибаев Ильяс. Приглашается его соперник, боец из Узбекистана, Асадулаев Тимур.
нас региона Сардана приглашается полковник милиции Жолдошев Канат. Приглашается боец команды Кыргызстан Эсербеков Куддус. Приглашается его соперник, боец из Узбекистана Абдулмананов Ахмаджон. Холчат раз. Весовая категория 57 килограмм. Муратбек Оулу Темирлан, Кыргызстан. Кызыл суның қолына олчап қойған. Приглашается его соперник Назиров Жадрубек. Приглашается на середину Сардана почетный гость турнира Садыков Нурбек. Так, приглашается боец команды Кыргызстан, весовая категория 61 килограмм, Тагайбек Оулу Талай. Приглашается его соперник Мамаджанов Азизджон, Узбекистан. Приглашается следующая пара. Тузлай Оулу Абдалим.
Казахстана, Саятов Ақтөре. Қазақ бауырларға ошақығы. Приглашается главный рефери турнира Булдашев Турлан. Приглашается боец из команды Кыргызстан Исраил Бектурсун. Приглашается его соперник, боец из Казахстана, Эрнияз Турарчугир. Приглашается следующая пара. Аринбай Оулу Джанбай, Кыргызстан. Приглашается его соперник Хатамов Акимжон. Акамжон. Приглашается следующая пара. Украмов Эдиль, Кыргызстан. Приглашается его соперник Сатридинов Аятилло, Узбекистан. На середину Сельдана приглашается Тагаев Эркин, почетный гость турнира.
Алайбек Бексултан. Алайбекұлы Бексултан. 77 килограмм салмақтағы дәрежа. Приглашается велосипедник боец из Казахстана Куаныш Ахмедханов. Direkt kadar tartalayınca internetten. Приглашается следующая пара. Джейнбеков Мухтык. 70 килограмм. Джейнбеков Мухтык, Кыргызстан. Приглашается его соперник, боец из Узбекистана, Абдуразаков Джахангир. Мне тоже. Так, на середину Стердала приглашается главный матчмейкер Федерации WF Ермекбаев Абдрахман. Бюшен Улу Бекболот, Кыргызстан. Приглашается его соперник Хамидов Исламиддин, Узбекистан. Приглашается следующая пара Кабулов Айдар. Холчатрас. Кабулов Айдар. Приглашается его соперник Бекмырзаев Бахтияр, Узбекистан. What?
Kızılsı basardı. Приглашается его соперник Рагимов Алишер, Узбекистан. Manat'ın oğlu Adilet, Kırgızistan, Kızılsu. Yakupjonov Daniyar, O'zbekiston. Ochaqo'ylar На середину Сердана приглашается президент Федерации Табуев по Московской области и по Москве Исаков Эрмир. Исаков Эрмир. Бияқтакен қол шалыр болсын. Бір-екі сөзі қойысты. Ассалаумалейкум, урматтуу туугандар. Турнирге бүгүн даяргерчилик жакшы. Алда бүгүн жаап туруп ачылып кетти. Сиздердин колдогу болсо ниетиңиздер келишкен. Буюрса эртең мындан да гүл ачылмабыз. Ол жаап кыйкырып поддержка алып туруңуздар. Поездерге. Рахмат чоң. Муталипов Алмамбет. Встречаем. Муталипов Алмамбет. Приглашается его соперник, боец из Казахстана, Эвербай Мадьяр.
Алтыншалды Гәрім салмақтағы мүшкер. Сапайдегі жолда келіп сүрет қосқыға. Встречаем следующую пару. Дайсарны Абдулда Улу Бекболов. Приглашается его соперник Хамидуллаев Нурмухаммад. Приглашается следующая пара Орелбай Оулу Замир. Орелбай Оулу Замир. Красивый Хаджаев Бахтияр, Узбекистан. Абдуллаев Кадырбек приглашается на середину стардауна. Приглашается Эргешалиев Салмон.
приглашается его соперник Ахмедов Самир, Казахстан. Saat 10'da tuğanlar, 10'da